Pirichasingbu ahanmaktada ikokna nukhurumjari ngasisu mayamgidamakta yamna kanaraba job ki information ama putuna laksari mayamna channel asibu nongna thengnabibu already channel si subscribe to silaga bell icon nambiyu amadi video asibu like amadi share to biramu mayam hoji laiba anobu update haragadi pre primary teacher amadi Manipur primary teacher gi oina sponsor tobagi matam thaba horeko sigi anobu update singasi karam district ta kali update lai habda ai mayam dalone khanganjarage aduga aina video khuding gi give away tobo haujarani habagi ani suba video oina ngasi enna tawjaga give away tawjaga doriba lairik asidi SSC na lawba selection post ki phase 12 ki lairik anduni ko sida 10 pass 12 pass graduation gi loina maths ki topic wise loina smart solution ga loina yawraba adi material loin suraba selection post ki oina material suraba lairik ni ko mayam da give away tawjage mayam give away je yawning ba ichilnaw singna comment section da give away se yawing ba lerekadi comment section da ju mayam phongdok piramu mayam ngasi laiba update asi kari gi no habdai mayam da hajarage pre primary teacher gi sponsor tawgi matam se agi subscriber amadi viewer singna atungi matik yamna hangbirapa topic ni ko ngasi di update se pujaralage mayam na Manipur gi government job singi apply tawgi process se mayam da samlapna khanganjarake ahanmada employment exchange card che sadopigedabani agoina anauba hana 12 pass oramba anauba graduation loirabaga adu sumaina educational qualification da upgrade lakba oiragadi update tokthokpigedabani amadi employment exchange card che sahi ohum laibu khudingi renew tokthokpigedabani aduga akoin employment exchange card che already ready da lairaba oiragadi employment exchange ki job sponsor tawnabagi damakta exchange office ta chalaga sponsor number lawba chapigedabani lawraba matungda online da natragana offline da department dugi matung LCD form lawraga form je sampin tawgadabni ko sponsor number yawraga submit che tawgadabani mayam job explanation na chingba maru oiba update sing channel sida loina fanganjagani comment section da mayam gi interaction amadi doubt session sing mayam da loin solve tawjagani WhatsApp group ki link so description da hapjabani WhatsApp group sing join taraga video anauba thorokpa amadi update anauba lakma damda mayam da loin announce tawjagani Telegram channel jida mayam give away so loina Telegram channel jida pijagani ko Telegram channel ki link so description da hapjaramge anauba lakpa thabak ki update sing amadi notification sing Telegram channel da loina thagacharakani mayam ado hojing mayam update che haiba hojarage Bisubur district ki employment exchange card sponsor tobagi latest oiba mayam da phanganjarage sericulture department gi oina sponsor tobagi matam si 27 March tagi hore aduga 2 April da logeni ko agriculture department gi oina starting oibsi 27 March tagi horoga 1 April da sponsor tobagi matam aroiba oigani Manipur state company limited Manipur state power MSPCL gi oina 1 April di horoga 3 April da oigani last day je 3 April ni aduga primary teacher gi oina Bisnupur district gi oina 1 April gi horoga 3 April da ogeni ko pre primary gi oina 3 April gi horoga 5 April fo ogeni aduga ina atopa district sing gi ju loin update pijarakani mayam aingonda lakpa update sing loina hek lakpa ga mayam do loin khanganjarakani amadi Telegram channel da su PDF na singba loina supply tarokani mayam aduga video khuding gi give away gi pijabasi mayam channel sina hena growth lakpa taragadi mayam da video course na chingbasu loina give away tawjarakhigani ko video khudingi mayam central gi thabak honaba gi ichilna oragasu Manipur gi state ki thabak honaba orisu animak loina mutually kanaba oinaba mayam da give away na chingba dum video khudingi loina mayam kanaba dum pijage ko mayam na support dum tabiyu mayam na any government job na chingba any undertaking gi job information sing lakma tamda preparation tawnaba khwaidagi best platform si TESTBOOK haiba app sini TESTBOOK haiba si app ni lairik na temam TESTBOOK haiba app sida previous question thabak amagi loina kanaba loina phangdini ko Play Store amadi App Store da loina phangmani TESTBOOK sigi yamna offer pidi hoji magi TESTBOOK Premier League hena sale tawri ko magi TESTBOOK yearly pass pro si rupees 263 da phangani ko aduga my lifetime pass pro ju yamna hongmani ko aduna magi apply kapan da sangaga T2M haba coach session view ma maximum discount fangani any SSC ki thabak oiro even Manipur ki thabak sing jijo sidagi prepare to yagani maramdi Manipur ki thabak ta maru oina focus piri si general knowledge amadi English ki ani ki subject sida focus pibani ko general knowledge amadi English ki topic wise loina syllabus sing cover tawraga textbook ta loina test series ki through da natraga chapter wise ki through da loina sida detail explanation ga loina na textbook ta loina test series ki through da loina phangmani ko
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔꯒꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯇꯤꯆꯔꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯦꯇꯔꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯏꯌꯔꯂꯤ ꯄꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯝꯒꯦ ꯀꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯄꯤꯟ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯖꯣꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯞꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯑꯦꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯞꯁꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯑꯒꯦ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 28 ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ MSPCLꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 28 ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯣꯕꯦꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ 28 ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤꯅ 3 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 5 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 3 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 5 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯌꯨꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ 3 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 5 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯁꯦꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 28 ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯌꯨꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 1 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯗ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 3 एप्रिल होगा 5 एप्रिल होगी स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग की 3 एप्रिल होगा 5 एप्रिल होगी MSPCL की 10 एप्रिल होगा 15 एप्रिल लास्ट डेट होगी मैमना एनी गवर्नमेंट जॉब का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिंह चैनल से लोन फंगनजगे मैमना लाइक शेयर सब्सक्राइब तौसनबिरमु मैम की गिव अवे वीडियो खुदिंगी मैम पीजरकनीको अदुगा मैमना चैनल सिदा करम करम वीडियो की एक्सप्लेनेशन तौजरोगे हैबदसु मैमना कमेंट तौबिरउ मैम की कमेंट अमदी डाउटसिंग कमेंट सेक्शन सॉल्व तौजगे अनौब वीडियो थागलक्प मतमदसु मैमना अपाम्ब कंटेंट सिंग लोइन याहनजरके ngasiगी ओनेदि आई अपडेट सिंग असिगा लोइनना वीडियो असि मतंग सिदा लोइसनजरगे अनौब अपडेट लाकपसिंग मैम दम मतमगी मतुंगिना खंगनजरके मैमना चैनल सिबु सब्सक्राइब तौसनबिरमु गिव अवे की दमकता टेलीग्राम चैनल जॉइन तौबियु SSC की सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की 10 लेवल 12 लेवल अमदी ग्रेजुएशन लेवल की अहुम कानरगदबा कंप्लीट ओइबा PDF तो मैम ngasi गिव अवे ओइना थागजरागे मैम बु खुरुमजरी।